Pozdrav ekipa, evo nas u Velikoj Gorici. Naš današnji domaćin je Hrvatski nogometni klub Gorica. Ispred kluba s nama je danas tehnički direktor gospodin Darko Blažinčić. Gospodine Darko, evo, dobar dan i hvala vam na gostoprimstvu današnjem. Dobar dan i vama i hvala vašoj ekipi što nas je došla posjetiti. Dok seniori imaju svoj trening, mi ćemo malo obići prostorije kluba sa gospodinom Darkom i ispričat će nam on nekakvu priču i o sebi, a i o samom klubu. Pa evo, krenimo, odakle ćemo? Hvala, od početka. Od početka može biti od 2000, ja sam ovdje od 2003. godine, znači još iz vremena nogometnog kluba Radnik. Evo, ovdje gdje sad stojimo, to je bio prvi kontakt sa klubom i došao sam ovdje, kažem, Radnik je onda bio jedinstvena županijska nogometna liga, to je bio negdje 5. stupanj natjecanja i odande je krenula ova priča sve do današnjih dana, evo 24. godina ide kako sam ovdje. Evo, hoćete nas malo provesti po prostorijama, pa ćemo usput. Evo, može. Nova sezona je počela. Kakve su nekakve ambicije i ciljevi kluba? Nova sezona je počela, ambicije su koji svake godine. Sport uvijek traži u čovjeka sve više i sve bolje, pa i tako su i naše ambicije iz godine u godinu zadržati se na čim većoj ljestvici prvoligaške ove sezone, poluči čim bolje rezultate, afirmirati klub, afirmirati mlade igrače i neometano i stabilno završiti ovu prvoligašku sezonu. Evo, ukratko, to su ciljevi za ovu sezonu. A sve više od toga bi bilo super. Gorica je od sezone 18-19 stalni član Supersport HNL-a. Vi ste i bili tu kad je osvojena ta druga liga. Kakvi su bili tad osjećaji i jeste li znali da ćete biti ovdje evo, i dan danas bez ispadanja, jer znamo koliko je teško preživjeti kad se uđe u Supersport HNL? Pa naravno da su osjećaji bili neopisivi te godine kad smo ušli u prvu ligu među 10 najboljih klubova u ovoj državi. Osjećaji su bili izuzetni, pogotovo za nas koji smo, kažem, malo duže bili tu i kako smo se penjali iz toga 5. stupnja natjecanja prema prvoligaškoj sezoni. I naravno, to svi kažu da je svake godine najteže zadržati tu prvoligašku sezonu, stabilizirati se među ovim, kako bi rekli, jakim igračima, jer tu ipak ima neprikosnoveni klubovi koji su već i neki 30 godina u samostalnosti Hrvatske na toj poziciji, tako da nam je bio cilj prve godine zadržati prvoligašku sezonu i stabilizirati se i pripremiti se za ono što nas čeka. Evo, hvala Bogu, uspjeli smo u tome i od toga trenutka mi smo stabilni prvoligaš sa više ili manje turbulentnim sezonama, nekima koje su iza nas, za koji bi se vjerojatno mogli neki romani opisati, ali evo, hvala vam, kažem, krenuli smo na ovu sezonu. Sjećamo se one utakmice, ne znam, evo, meni je prva u glavi 5-4 ovdje u Gorici protiv Istre, ono je jedna od možda najboljih utakmica u povijesti same lige. Pa kažem, iza nas su te turbulentne sezone, sjećamo se svi te sezone kad smo bili u biti na pragu Europe do zadnjega kola i izgubili na Rujevici od Rijeke 2-1 i na taj način jednostavno proslavili tu veliku prednost ispred Hajduka 11 bodova i to bi bio vrhunac ambicije kluba da smo se plasirali te godine u Europu. A opet pamtim ovu sezonu pred 2 godine kad su već za novu godinu mnogi digli ruke od nas, kad smo bili u tako reći bezizlaznoj situaciji sa zaostatkom 11 bodova iza Šibenika i u jednoj furioznoj polosezoni koje nam je donijelo proljeće, kažem, uspjeli smo sačuvati prvoligaški status, tako da smo mi svi ovdje rekli da bi se u Gorici mogli romani pričati nakon te 2 sezone. Pa evo, prva prostorija, ne znam da li je možda, velim, gdje počinje sve od igrača, da li je to je medicinska soba igrača. Tu se u biti odigrava onaj najveći dio priče od igrača. Pored tlačionice seniorske momčadi koje je ovdje, gdje je u biti dnevni boravak za naše igrače. Evo, tu je dnevni boravak, velim, za naše igrače, tu oni borave, obitavaju. Evo, dečki se upravo spremaju za današnji trening i tu je njihov dan počinje, tu njihov dan završava. Evo, tu je dio rekuperacije i ovoga dijela koji služi za oporavak. I naravno, evo ga, vidite ovu prostoriju koja je u funkciji možda najviše od svih u klubu. To su stolovi za masažu igrača, gdje naša 3 fizioterapeuta svakodnevno imaju na rehabilitaciji po nekoliko igrača, tako da ovo su biti najbitnije prostorije za naše igrače i od kojih je i naše klubsko osoblje koje prati ih u svakodnevnom radu i da bi oni čim bolje i spremnije dočekali i ove trenažne procese, isto tako i ove utakmice. Naravno, tu su i prostorije trenera seniorske ekipe, 2 prostorije
gdje ništa bez trenera, igrači jesu važni, ali sastavni dio karike i kompletan stručni stožer. Tamo nam je i trener. Evo, taman su nam i treneri ovdje, evo ga, treneri se pripremaju sa glavnim trenerom, pripremaju se za trening. Evo Marija Carevića i Denisa Mojstrovića i Ivana Senzera, koji čine perjanicu ovoga stručnog stožera i od njih počinje ova naša lijepa priča. I tu je, evo, Špile ili ti Matija Špičić, kondicijski trener, isto jedna od legendi našega kluba igrača, Špile Bog, Ivan Matovina, analitičar i Vito Špičić, isto jedan naš kondicijski trener. Tu im je soba, radna soba i soba za analize, vrijeme gdje oni borave dobar dio vremena i pripremaju nas za čim bolje rezultate u ovoj sezoni. Bježe, ali to im je svakodnevnica i navikavaju se na to. Ne, već sam se navikao i svih novina na glavno zaduženje mi u svakom slučaju voditi računa o svakodnevnom ovom funkcioniranju kluba, pogotovo ove dnevne aktivnosti kluba koje ima od nogometne škole preko ženskih ekipa i seniorske momčadi, a jedno od glavnih zaduženja je pored toga licenciranje kluba. To je jedan izuzetno složen i kompliciran postupak koji se provodi već dugi niz godina od kako sam u klubu i on jednostavno traje cijele godine. Znači udarni dio je onaj koji kreće od jeseni do proljeća, međutim vi sukcesivno kako se mijenjaju kadrovi, kako se mijenja infrastruktura u klubu, kako se bilo koje aktivnosti u klubu događaju, to je godišnja u biti obaveza prema Hrvatskom nogometnom savezu da bi klub mogao dobiti licencu za nastupajuću sezonu. Isto tako tu su obaveze prema gradskom stadionu, ovaj stadion je licenciran za 3 zvjezdice UEFA. I tu su svakodnevni radovi koji u biti vi, kako se oni provode, tako sustav, da li HNS-a, da li UEFA aplikacije, morate sve promjene unositi unutra, morate biti ažurni, morate biti sistematični da bi to sve bilo onako kako treba. I tu jednostavno nema kraja. Znači to je proces koji traje cijele godine, tako da je godišnji onaj kad ulovite po završetku jedne sezone i na početku pripremamo za drugu sezonu, međutim onda su opet postupci tijeku registracije, pripreme za novu sezonu, licence trenera, kompletno novi ugovori i opet priča počinje iz početka. Uglavnom to je jedan izuzetno veliki administrativni posao koji sa strane nogometa stoji, jer mi obično svi velimo, nogomet se uvijek igrao 11 na 11 i pred 100 godina i za 100 godina, međutim onaj dio stvari koji jesu iza toga to je dosta složen zadatak, međutim pogledajte, već uđete nakon toliko godina, već iskustveno, znate koji su vam to kritični momenti, situacije na koje morate obratiti pozornost, ali kažem, to traje cijele godine, jednostavno tu prekida nekakvog nema. Pa je, ovdje se igralo, ako se dobro sjećam, i Europsko prvenstvo U17 2017, je li tako? Ovdje se igralo niz utakmica, mi smo, otkako sam ja ovdje i još i Slaven Bilić bio izbornik mlade reprezentacije, rekao je da ova lokacija u Velikoj Gorici Bogom dana, zbog blizine aerodroma, zbog same infrastrukture i zbog uvjeta koji ovdje vladaju, dok je on tu da mlada reprezentacija neće odlaziti odavde. Tako da smo mi te više 2005. i 2006. godine imali te ključne utakmice mlade reprezentacije, kasnije se to proširilo na sve reprezentativne selekcije, muške i ženske. I kroz ove godine ja mi da je neko preko 150 međunarodnih utakmica iza mene, svih razina, one od U15, dok čak smo imali čas pred nekoliko godina ugostiti tu ja reprezentaciju protiv Armenije u pripremama, tako da, kažem, bilo je stvarno prekrasnih ovdje utakmica. Isto tako, velim jedna, to kad ste spomenuli Europsko prvenstvo, ima jedna povijesna slika ovdje, u pozadini je brend Velika Gorica, ispred nje Sancho i Haaland u jednome duelu, tako da je to, evo ga, to vjerojatno ostaje za povijest. Imamo strahovito puno tih međunarodnih utakmica i prošle godine je tu bila mlada reprezentacija u kvalifikacijama ženske. I jednostavno, tu se osjećaju lijepo, tu se osjećaju dobro i puno puta smo ih ugostili. Pričali ste i o drugim selekcijama. Koliko u nogometnoj školi postoji selekcija i koliko broji nogometna škola djece? Pa evo ga, mi smo sad u ulaskom u novu sezonu, sustav Komet, koji nam je na neki način mjerodavan za prikaz stanja u klubu. Oko 360 ukupno igrača imamo od klubu, od toga pored seniora. Tu je 15 selekcija, od kojih računamo su 3 ženske ekipe i 12 selekcija nogometne škole. Jer mi smo jedini klub u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi koji u klubu imamo integrirane i ženske ekipe. Tako da naše seniorke igraju u najvišem stupnju Magenta ligi, pionirke i kadetke nam igraju u drugome stupnju natjecanja i pored njih još imamo 12 selekcija nogometne škole, od kojih su nam sve udarne selekcije, govorimo o pionirima, juniorima i kadetima u prvom stupnju natjecanja. Uglavnom 360 djece, što je impozantan broj. Jednostavno zbog infrastrukture i to nam je maksimum i više ne možemo i držati od tog broja. I naravno, mislim, Gorica je takav klub koji živi od prodaje tih
mladih i perspektivnih igrača, tako da svjetla budućnost je očito pred Goricom. Pa je, vi znate da klubovi prve lige, osim ovih nedozetaka, 3-4 kluba, mislim Dinamo, Hajduka, Rijeke, pa sad ne znam, Osijek kakva je situacija da jednostavno svoje proračune maksimalno punite sa tim transferima igrača. Jednostavno ova sredstva koja dobivate za druge načine, to su nedostatna i transferi nam čine veći dio proračuna i tu mora biti imperativ, odnosno je imperativ i kluba i predsjednika i uprave kluba na tim mladim igračima da oni dođu u situaciju da danas sutra upravo naprave ovaj iskorak i na kraju krajeva dobre transfere naprave a u konačnici napune klubsku blagajnu danas sutra. Što vas, pod navodnicima ću reći, tjera da i dalje ostanete ovdje, da i dalje gurate ovo što radite i... Tjeraju me, sport je jednostavno stvar koja vas ujutro čim se probudite tjera na nešto novo. Sport je stvar koja je progresivna, koja se mijenja u svim načinima i područjima djelovanja i jednostavno kad cijeli život provedete u sportu, to vam postane način razmišljanja, vaš način života, prilagođavanja vaše porodice, supruge i kćerke, odnosno 2 kćeri koje imam, one su sastavni dio toga našega sporta i one su se privikavale i živjele su sa mnom sve ove godine i davale su mi potporu jer jednostavno i bez toga razumijevanja, ali i bez toga načina da vi samo pozitivno gledate na ovo. Ukoliko vi udite u sport i bavite se nekim tamo negativnostima, jednostavno to vas onda usmjeri u drugome pravcu i počnete se onda sami sa sobom boriti da li ovo ima smisla. Mene drže svi oni dobri ljudi, svi ovi dobri rezultati, sve one stvari koje smo napravili tijekom godina i ono što mislim da još možemo napraviti iskorak, evo to me i dalje drži da da maksimalni svoj doprinos da klub dostigne još jednu višu stepenicu od ove gdje sad jesmo. Onda znači kad Gorica uđe u Europu, vi ćete reći da je dosta. Smijeli smo se nedavno ovdje, je novi predsjednik kluba kad je došao, dao mi jednu zahvalnicu pred utakmicu Dinamo Gorica, evo ovo je u mome uredu, bile su 23 godine i on je samo rekao između toga nemoj da ti pada na pamet da odeš iz kluba. Međutim, pogledajte, vrijeme ide, vi na vrijeme ne možete utjecati, želio bi dati još taj doprinos da se klub ovaj stabilizira i da napravimo neki pomak naprijed. Teško je to reći do kada. Pogledajte, dokle god zdravlje služi, dokle vas god ljudi na kraju krajeva i trebaju u klubu i dokle god imate neke rezultate, a isto tako dokle postanete smetnja nekim drugim ljudima, onda i sami morate procijeniti, jer velosportaš mora procijeniti kad mu je vrijeme da ode, tako da, kažem, pustit ćemo vremena da napravi ovo što je pred nama i uživati u svakom trenutku i svakom danu koji je ispred nas. Evo, gospodine Darko, hvala vam još jednom što ste podijelili s nama dio vaše i klubske povijesti. Mi čekamo da seniori završe sa svojim treningom pa ćemo se onda prebaciti malo na njih. Hvala vama lijepa na posjeti i evo ga što smo mogli podijeliti ove lijepe trenutke i sa vama i nadam se da će to i doprijeti do drugih ljudi da vide jednu lijepu priču HNK Gorice. Evo nas i na terenu, s nama su igrači Gorice. Patrik Mić, Domagoj Pavičić, Bruno Bogojević. Renato Josipović. Evo, nećemo se puno zadržavati, vrućina je, krenut ćemo s prvim challenge-om, pa idemo sve do kraja. ESS. A odmah 3, a? Odmah tri. Lagani konja sport. A, Sjajno. zadnji put promašio u osnovnoj. Vratnice. Sjajno. Moram priznat sjajno. Ajmo dalje. Neću. Ne. Nećeš, ja ću. Neću, ja sam ljevak. Koja koncentracija. Jaka. Onda znaš kolika je želja za dokazivanje. Da. Ajde, Renđi, Dobro je, Bogi, ajde. Šta kažeš? Nemoj, pusti pa kasnije. Ti stavi Pa nemaš naprijed loptu. malo. Da. Ma ne, pa tako, iza. Gdje je sad tu? A? Gdje je sad tu? Ne, tamo. Aha, 6. Ide i plače. Dobro, on će braniti penale. Sjajno. Viš da znaš. Dobro. Daj sad da vidimo. Da mogu ja išta. Mi ćemo izgubiti. Neće izgubiti.
Ma da. Evo dobro. Ona je Luka Modrić. Ajko, recimo. A smije vanjska? A šta ću ja? Ja sam ljevak i meni desna za autobus. A, To si ništa. namjerno da ne bude priznat. A nije. Je, priznaj. Dobar. Ide i pjeva. Ništa. A! 1-3. Dobra. Ima kako hoćeš. Može iza gola. Pa bravo Bogojviću. O, A tebi je ono preblizu bilo. da, prekrasno je ovo. Ja sam vidio da chip bol. Ide. Možeš zadnjeg vezno. Treba ima pojačanja. Možeš zadnjeg vezno. Gospodin sutra svađa. Da. Tu, slajni. Čekaj. Teže. Vanjska. Ma nema. Pa je. Ništa. Dobro namjera, loša izvedba. Daleko za lijevu vanjsku. Nije nikad, znaš nije daleko. Ovo si vježbao prije. Aha. Da? Pa ko zna koje mu je ovo snimanje? Prvo! Ovo in. Vidi se da je vez. Sjajno. Kratko. Ništa. Još kraće. Dobro, ovo ti je jebo. Ajde Patnić. Ajdu. Uf. Dobra. Nećemo proste riječi. Mute. A daj, pa sve trikrat. Sja. Trebamo njega tamo ili? I sada provokacije. Kako ih skraćujemo sve, a? Da. Dobro. Dobra. Sjajna. Sad idi tako. Aj tjeraj nas. Evo. Još ne trebamo. Treća sreća. Treće znanje. Ništa. Dobra. Dobra. O. Da vidimo tebe sad. Oh. Sad ako dobaciš. Sad ćemo vidjeti. Jel možeš Ima. dobaciti s lijevom vanjsku? Bacimo ložu njegovu. Malo je kratka. Malo je kratka, Malo je puno kratka. Jebi ga zajebano s vanjskom. Evo je ušla! Dobra. Skoro! Kratko. Jebi ga! Ja, gledaj, daj Samsung, molim te jedan. Sam ko ima stari Samsung? Dobra. Je moguće da nije neko... Ima broji. Nije neko zvuk uključio je.
Reni šta radi. Svrčak, a? Opet. Aha, ide vanjska. Aha. Ajdu. Ide. Ništa. Ništa. Pali mi nešto terena. Sjajno. Da, zaista sjajno. Previše si jeo. Zaista sjajno. Aha. Ništa. Idite, ne pali terena. One more. Ajde, ja ću sad. Ajde. Evo je Renči. Daj jednu Pavke, brzo. Nije dobro. Ne, vanjsku nećemo prikazivati. Tata je tu. Da. Sjajno. A lako njemu sad na lijevoj. Sad će biti gore. Sad će... Je, ajmo. Ne bi me čudilo ništa. To je moja prva. Do sad je pritisak, jebi. Da. Evo ga. Dobra. Je. Sjajno. Ide ništa. Ide. Ne ide. Ne. Eto. Dobra. Nije jak. Ništa, jaka malo. Dobre, korner ćeš dobiti. Zar ovo sam podujo. Ćemo ovo izbrisati. Evo je, prava. Evo je. Prava. Ništa. Ne. Evo je. Da. Taman dok završimo, zagrijat će se. Renija, brate, gledaj ga se skupa. A, Boki vanjska ide, a? Ali realno ne znam zašto smo mi Pavke lijevom sad. Pa da, malo. Opa. A da, pronašao se. Izaći. Dobro. Ništa. Izaći. Da još treba malo. Hoćemo vanjskom s kornera. Kratka. Taman. O, fino. Kratka. Nije. Ma nema, pa dobro. to je došao si na svoje. Vidi da ulazi, kaže kratka. Doktor. Ova neće. Evo viš, odmah se umislim. Možeš me pogoditi u glavu ako hoćeš. Dobro. Sjajno. Idemo. Lijeva, a? Nije problem. Lijeva. Ide. Ne, Jako. kratka. Evo ide. Dobra. Ide ovo, 200 tive. Pa nema sreće. Loša. L-oša. Dobra. Sjajna. Čak bez FA, moram priznati. Ne valja. Po jedna skupljam bodove. Evo je. Dobra. A Bogi nas izvad. 20. Vanjska ide, jel? Ti si doktor jebe. Izać! Sjajna. Dobre, bliže. Jedno da pomaknemo gol tamo 5 metara. Treća ulazi. Prva je bila najjača možda ikad. Treća ulazi. Evo je. Evo je. Mata. Bravo. Ja, Majstore. uvijek zadnja uđe. Tipični bajs sa pripremom iz Hrvatske gore. Sjajno. Dobra. Ovo čak ozbiljan centar. Da, sjajna.
Sjajno, Prvi će sjajno. uhvatiti odmah. Hoću ko fuću? Ma odmah će ti uhvatiti, evo ga. A šta je ovo, a šta je ovo je? A daj, ne vede, ba. Znaš da je aktivno. Mislim, ne moraš, ne treba puštati, Ovo ne kod treba Dudeka. puštati. Ti obraniti, Ne, mislim, možeš obraniti ako možeš. Slobodno je, ne. Dozvoljeno ispružiti ruku. I sad. Da, sada sjajno mijenja stranu. Jeržik Dudek je na golu. Jerži Dudek. Šta je rekao? Jerži Dudek. O šta, daj ostani u To je sredini. Dudek na pa golu, vidi. Dudek je preozbiljan igrač bio. Da. Sad će obraniti, sad prvi evo. Sad ćemo Mija u prečku. U pete seriju niko ne puca. A da, sjajno sada. Ajde! Odmah prva živa u ruke. Tamo, a? Dosta je bila zemanci. A nije ti ni lako tamo, Ne znam znaš. zašto niste golmana doveli jednog da budu penal zanimljivi. Jao, evo ga prvi. Tak smo i rekli. Njemu jedan, meni 2. Imat će 3 obrane. Sad piliš naopako da je. Zamalo. Neće on obran 2. Sjajno. Ovo vredi 2. Daj. Šta je sad? Zašto? Moja! Izaći. Au, kakvu ti je Sorry, dao. ja kriv, ali dobar šut. Evo ga. Zabija. Vidi kak sam ti udodao, evo. Vidio? Šta ti je, Pa šta daj ti ti brani, je? evo, ozbiljno. Ma daj lovi žive, Pa šta ti ti je? se zajebavaš. Pobranio je. Ajde radi. Bravo, to. Pa trebaju mi Kako? bodovi, ajde. Ne može bolja. Bolja nije mogla. Evo bolja. Ma da, još porivno da. Vidi, ide i pjeva. Ovo je bilo malo jače. Evo. A brzo je došla. Dajmo ovu englesku jednu pošalji. Šta radi? Nije ni ova lagana bila. A da, ovo... Izać! Degažirao. Ja! Au! Ja! Touchdown! S ovo minus poeni, ja mislim. Touchdown. Dobro, ovo su obrambene reakcije. Je, ovo je izbija. A! Odu po zraku. Pa daj mu kako hoćeš, a ono. Jaču pa on prima i prije, ali bitno je da šut ne bude Jebote, vidi, ovo iskupao sam pol zemlje. Bravo! Bravo. Bravo. Ja kriv. Dobra. Joj. Izaći! Daj, Reni smije. Nije žare tu maš. Bravo! Majstore! Bravo, majstore. A daj, Renči Bogiju pušta svako. Znači? Sada lijeva. Nezgodna. Ide. Bravo!
to je to što se tiče nogometnog dijela u Gorici. Mi smo sve odradili, pobjednik će biti izabran. A hvala Gorici na gostoprimstvu, budite i dalje s nama, vidimo se u sljedećem klubu i u sljedećem videu.